یک نامزدین باجار هەرێما شەرنەخێ خانم نەوروز ئوی ساڵ ببورن نها ڕاستەوخوا بمەڕەیە ژورج بوو ئەمە زانین کە ئەو کەمپین چاوە کەمپیناخوا چاوە بڕێبە دەبە نەوروز خان گەلکی سوپاس ji بۆ دەمێوە یانی دخوازم تەدیمە ئەنکەری ئەستانبولی دیت لە ئیرۆ لە ڕۆژە کریکارین جیهانی خەڵک تێنگرتن لە ئەستانبولی لە شەرنەخێمە راپۆردیت یعنی لە هەر جیهی نەها کەمپێنە هەڵبژارتنان گەرمە ئەم دخوازم بزانن لە جەمووە لە شەرنەخی ئیرۆ ڕەوش چاوایە. دەم باش مرحبا بۆ بەرنامە ئەس تەماشەوانە سلااو دکەم ڕاستە ئیرۆ لە شەرنەخی ژێ ڕۆژایەکی گولانە یا جیهانێک کەتکار و مە پیرۆز کرد ئەم vêga li navçeya Silûpiya baber diçin xapatê me bîst roj zêdetir e dest pêkirine me li hem navenda Şirnex hem jî her şeş navçeyên me hem jî gundê me em hem serîlêdanên ji bo hilbijartinê dikin ku namzedê xwe dinûnasîn hem jî bîroya hilbijartinê vedikin îro pê de jî pusulemeyên hilbijartinê hatine diyarkirin em lê mal em ê pusuleyê xwe bidinasîn we lê nûça xwe de jî derbas kir we görüntüya de jî nîşan da deverê ku em diçin li wê derê pêşvaziya gel kelecan û xwestekê gel nîşanî me dide pir mezin e ji ber wê li hilbijartinê de hem li guhedarbûyîna kesê ku hilbijartinê de dengê xwe bidin ji bo me girîng e hem jî sekne siyaseta me ji bo me girîng e ji ber ku hûn dizanin li ser HDP doza girtinê hêja berdewam e em ser navê partiya çepên kes ya yeşîl sol dikevin hilbijartinê şiqas partiyekî nû ji bê siyaseta wê hişmendiya wê nasîna wê li hemberî gel weke partiya gel hêja tê qebûl kirin tê nîşandan ji ber ku were nasîn taybetî xepatê me ser wê werê meşandin ku hem logoyê bi nas bikin hem jî bikarimin roja hilbijartinê hilbijar rastekî reyê xwe bikarbînin. نەوروز خانم ئەم دزانن هەرێماوە di salên 2015 de di şeran de gelkê wêran bibû AKP wesa kempênê dike ku ew wan wê wêrankariyê careka dî avadan dike û xetayê wê dêxa stoyê PKK ez nizanim xelek çawa vê peyamê AKP distîne. باور bikin rastiya vê gotineyan ji vê propagandê tune ye 2015-2016 demên xweseriyê de gelek ciwanên me hatin qetilkirin bi hezaran şîniyên me ji malê xwe derketin bi sedan mal hatin wêran kirin û xira kirin li hemberî wê dewletê tenê tokî ava kir û tokî dane gel lê belê ev ne weke ku mafeke ne weke ku propagandekî hilbijartinê nayê dîtin berûvan jî yawa li hemberî xirakirina wa mala de tokiyê ku hatî dayîn bi hezaran gelê me deyndar hatîne hiştin û gelek devera ku tiştê ku ew dibêjin bi salan e ez bêjim mafê kiriyê û heqê kiriyê dayîn ev jî rastiya vê tiştê tune ye desthilatdarî AK Parti û MHP li welatê me tenê ji bo hevalbendê xwe avakiyekê çêkirine tenê ji bo hevalbendê xwe yê ku rê hevalbendiyê ware dikin ez bêjim firsandek ya jî derfetek daye destê wê de ji bilî wê gelê me tevahî li hemberî rixumandinê mane îro bi qrîza aboriyê de yê ku herî sereke dîsa bandor kirî derek jî devera Şirnexê ye û bêkarî li hemberî ciwana me pir zêde ye heman demî şerê qirêj li pêşberî jinên botanê li pêşberî ciwanên botanê gelek girîng e yani bilind bûye astê de ji ber wê propaganda ku ew dikin rastiya wê li hemberî بله ام بحثی اوی بکن گلک اشاره زاوسا دیار دکن کنها سروک اردوغان د کمپین خود هتا راده کی آرامه راست ایریج کلجدار اوگلو دک HDP دک وانا دک لی هتا راده کی آرامه لی باوری جی هيا کو لگرا یکی کو کس دیار نه به سروک او یان کمال کلجدار اوگلو لو ما دی بیجن دگرا دوی اگر هل بجاتن ورا کرن یعنی قناغه دوما اردوغان و گلکی تند دیار بکبا و رنگا هنگ جی پیش بینی دکن کو اگر سرنک و انجامان جی قبول نکه تشد بيجي يعني افهموا احتمال يجيبوما يعني سياستك وازنو نرتياوي دكم يربوما اندامي لهمبري جواكا شرناخ بوما بكنو نرتياوي بوما اندام سياستا ما سياستك ديروكيه وقال جافن استراتيجيك دافيجا يعني چا 2019 ده لهمبري شاردري مزن بو سدم کو 11 شاردري جدست دسلاتاري اق پارتيه درکت
ایرو همان دمیده لهمبری سروکوماری جی مسکنه که استراتژیک نشان دایه به اتفاق نونره اتفاق ملت برز خمال خلشترولو وک سروکوماری درکدیه لبلی ام وک سیاست یعنی اتفاق کدو آزادی اتفاق کردستانی ما رنگی خو کو جبو اف فاشیزم کو بردوام دبه ور سکناندن امره يخبدن بريس قلشترولو نورس خان تورا يكمين ده وداوي ببا تورا دو يمين نامينه جبركو قال كردستان قال تركيا تباهي هم بابوري هم دب ارتجا قومي كو دولت بهزارن كس بروبرو مرنه هشت حتى في دمي هم شي قريزه ابوريه ده برسفه كي دربكه و از باوركم تورا دو يمي جوي تشنبه تورا يكمين ده سر بكه بله نورس خانم بكرتي من تخاص بحثي اوبراسيون فيداوي بكم من قرتنا جمارة كمصنع كساياتيا واندام وجهي تدابون اندام اولهيه كل سر صندوق داني ونشدك نجبو او بين ورن ازاد كرن بكرتي وچها يون بيجما راست اپراسیون داوید کسین اولهیه هلبجارتن تخبتین حوالین ما پارتی تخبتین پارزر ما یکو با استا چپمنی تخبتین گله کساتن گرتن هی جاجی اب اپراسیون ناوندا آمد خلاص بول انقره بردوام دبه یکمین ام بیجن ابنای قوات خپات مد سکنه نجی لهمبری اولهیه هلبجارتن ده سکنامتن ایروجی لپشکریا باروی ده بدهان پارزر ایرو سر پروردهی هلوجارتنه ایرو لشرنخ پروردهی دنه به حمود ورا هم پروردهی ما بردوام دکن هم جیج بر کنزانن ام دکارن صندوق ده پرویدار بگن به مشاهده حتی ویدمه خپات ما بردوام ابو اپراسیون نابه صدم کو هلوجارتنه که تاثیر که مازن ما بکن نوروز خان قال كي سباس نوروز اوسيال نامزتا بارتيا تشابا كسك الشرنخ بمره بقول كي سباس السپاس واج اجي سلاوات كم قال لي امريكا وقال لي كردستاني سباس شوارع